usuyayithatha ke lentombi izala uyabalobola labo bantu bobabili uyabashada isithembu sakho ke noma ngathiwa ukakabashadi usabalobola usekuleyo process yokubalobola isithembu sakho ke leso amantombazana ahlala emzini yabantu iyeke lento yokuthi nithi nesithembu futhi kufuna niyeke nale shiti yokuthi nithi oh mama ngokuzala isingane yabantu usuthi umama wengane yakho ngimfunana umkakho umama wengane yakho iyeke leyo nto leyo izosiqhatha kakhulu ngoba ingane yabantu leya oyibambezele okokuqala nje okokuqala awukakayihlawuli nokuyihlawula leya ngane yabantu wayigcina uyikhipha emntombini wayizalisa uhamba ugoloza ngayo kubantu abafisa ukuyilobola nangiphuma le nje uyayifika uyayithanda uyabona inkomo angayithatha akondlele nalengane ekuhlulayo wena uphupha le nje ngesibhamu umama wengane yakho yokwenzana ukhombise ngani kulungeleke nithi amandla ninawo anisebenzi uma ungabekelela lo 350 ke nophuzayo wonyaka wonke imbuzi ayiphumi le mbuzi ayizali nezinye imbuzi uhambise kubo wale yangane nithi imisebenzi ayikho kodwa 350 niyawuphuza utshwala nephuza ngani abanihlala nidakiwe uyayithola into enjalo so isithembu siyinto enjalo bese siba ibhadi ke ngecode isithembu siqhathwa umnikazi waso kanjani na usuthi wena usemnandi kakhulu loya akasekho mnandi useyashisa loya akasashisa uqala uyasidunga ke isithembu sakho uma ungena esithenjini ngena wazi ukuthi imizwa yakho irrelevant ukuthi uzoba cover abantu ababili okuya phezulu 2 awuyithathi inkulumo phela kuloya muntu akutshena inkulumo athi uma sibanibani uthe wathi kodwa ngicela ukuthi ungambuzi ukwenza isiphukuphuku sendoda awunayo iqualification yokungena esithenjini wena okuqala lokho ngoba manje uyahleba wena uma uyindoda yesithembu wenza sure ukuthi inkulumo oyithola ngale ingakapheleli ucela ukubahlanganisa ayethule phambi kwalo uzoba indoda yesithembu hayi lamaxoki lana uthola ukuthi sebeyaxabana ingane zabantu ziyathakathana siqhathwa yiyo le nkeshemba yekhanda ekhulu ngiyabonga bamntolo wanaba ujule waze wedlula ke yena uphungale nje impela umnikazi wokujula njengamanje ke ngifuna ungichazele bamntolo ukuthi yiziphi izinto umuntu ungadlula hamba okay ungabeka mnotho beka nje yiziphi inkinga umuntu okumele aqala azibheke uma ezocabanga ungena esithenjini nomthatha isithembu inkinga okumele ukuthi uqala uyibheke qaphele ezingase zikuvelele ongasuhlangabezane nazo inkinga kumele ukuthi uqala uyiqaphele mina ngiyaye ngithi ke ngithisha umuntu inkinga kahle uwe kufanele inkinga uqala uyilungise wena mina mawungixoxela ukuthi umuntu othandanayo naye niyaxabana naye ngesikhathi ungixoxela ngaye ngibe ngifunda wena ngingakufundi spiritual ngikufunda nje ngokwengqondo ukuthi wena umuntu onjani njengoba ubona uwrong ngoba khona omunye umuntu okwazi ukusimisa kanje isibuko angabe sazi ukuthi mase sibhekele naloyo omunye naye simvezele emuhle naye njengoba ade eyibone emuhle uma uzongena esithenjini uqala uyibheke wena kuqala ungasithathi futhi isithembu ngokuthi ufuna ukulaya lo khona ngcono manje umiyeke mani neyinkinga ungathi wena uzoxazululwa ukuthi uthathe omunye izokwanda kakhulu inkinga qala uxazulule lenkinga ekhona leyo ubhekene nayo uphinde uyibheke lenkinga ekhona ukuthi ikhozwa yini isizathu yini ngoba kungenza ukuthi umuntu wesifazane uyijenti uyabheda kanti umuntu obheda uthanda ukuthi wena ngiyindoda kukithi mina yimo right amadoda ahleze ezenza icustomer always right right ugcina esitolo lokho kufanele nikwazi lokho amadoda ukuthi uyogcina esitolo ukuthi customer always right nawe khona ekhaya kini kuyenzeka ukuthi ube wrong kufanele umuntu wesifazane umbheke ni understandane ukuthi wena lezi zinto ezifisa ukuyena uyayikhona yini loze ayifisayo kuwena uyayikhona yini understandane bese nibheka kwi-pin code ke ngoba thina amadoda inkinga kakhulu siyasilela ezintweni kodwa siyitshete siyazi 1
umuntu wesifazana ukhona ukumbheka ukuthi igazi lenu liyahambelana nje ubusuzuzwa umlobola umshado wena ushada ubuso nje ushada ichape ukuma kwayo ushada ukuthi uphekule nishaya round eyodwa ulambe wena esiswini ulale ja kuvuka ukukhathala kokuthi ubushayela itruck njengosebedlile ulale wena uthi ukhathele kanti njengoba uthi ukhathele nje ukuthi igazi alihambelani uma lihambelani igazi